yesan awuramo ewo another story and also investigations na we dey a branch e friend no Ivan Toney wono esina kan edema Brentford bobuko no me patro say a branch dia epiem ne say between 2017 and 2001 say sports betting won fanya hwe obi ono obobo na wo hye goals na ye hwe say wo bobo ni bia sports betting ne de ehia say obetwa bi no so ono go bi obehye bia o de twa bet deda na empenfo gu so investigation so far womanya 262 betting kwa wetwa no man say betting ticket o say betting slips o tun sampa kwa enkratasem na ne je ho pa enti sabre dia eba ne say okogina adaka mu na ese wagitum anase wanyintum no wo se eyampa wagitum betting ne de sebe enkratasem dua enda ho ma kraman emeka ne sa nti wono ankasa na wo bobo no se otwa bet ni bi enti nei dia eba ne se aka so twe a ye de ebema no eti wa hwa season no kra no Ivan Toney enya de obetimi ato aso esanse mpenfo che se ye hu sports betting afolo for ne de na se asotwe kase pa ena no so ebetimi akọ ede amasa abranche na wosina kan edema Brentford a mede eno so nkomo no mede ejao